Hello guys, no to no paikam from kam tuk channel ke tini bor do ke chunai leina tini ka no sayak na rinai Facebook account hack on mo taw chunai na sinke bangma bro ni Facebook account hack ke mo chung na yen tungo Facebook account hack ke ke abobini account no video chema ro maro abajama post ke mo ro ke video chema link he mo ro abajama ro chung bangma bro ni na yen mayo tawon jaro chung na yen na sinke khabuni bok pandawo narok bangma bro taw pho sia ko ke umpai tong na yema chungo Facebook account no chombre ke use kya nai chini account no chombre ke use kya sinke chini account save to nai ake be klaima ke chini account no break hack kheme ya ke kya nai abo joto sune process rono tina no bo video sape khari nai ke narok bangma bro seta opa abo ma setting rono ke ko kongye to ne rotung kona kya boni baw ye tini bo video rono sape khari nai no na ka information ri nai break ye naro use kya nai no ne social media account Facebook hindi WhatsApp hindi ake tre phona abo dekhe ye nge chung bangma bo Facebook hindi WhatsApp hindi YouTube hindi Instagram hindi je japona chung social media account use kiye chung thunglayo ngapno chung use kelayo himbar po bangmos nimro le sipaya ke ongi tone ropono tongo break ye use kya sinke WhatsApp use ke WhatsApp ni bo pandot matma setting ke tuini na ake Facebook account use kya sinke Facebook ni bo yet majama chung kya sinke majama setting no kya sinke chini Facebook account bong save ke tonai ba secure ke tonai abo joto soro na sia ko ke ongi tone rok bangma tongpai mayu kabo ni bo pandawo tini bo duwa no sape nari nai nge chung abo na sia mo ni bo pandawo no chini Facebook account ro hacker ni yo apply hasin ke klaima ke bank access ke mayo bro klaima ke access ke ye chini account no hack ke la pai mayo ke phaji to chung nai lena to tra so ko bol sai man ke ta no mobile screen no tina ye phone na ro screen no na ye tongdi na ro na pa ha phone pai ri nai nge chung na ro bo setting jeta wa no sai ri mo bo ma no na ro ka ma ke na chom ye bo ma step na ro pa ha complete ke pai tindi abonga singke na ro ni Facebook account pa ha safely na ro ni Facebook account no kya fo hack ke me ya ke umnai ke tawa bo setting ro ke bukti ma tawa na ro screen no nai de nge puila ke na ro no ni Facebook apps ko sadi ba no ni Facebook account ko sadi ke tawa moro Facebook ko sari nai ke Facebook ko sa singke bodi ke interface pai nai ke interface pa singke na ro mama ke nai sa ka na ro bo bank ye ke tham bera te gon na bo 3 dot ke boro dot ke ko tham phono mayo ke bank ke phono to mayo na ro jang bo sa ka boro click heri di ke tawa am boro click heri ha boro click ke pe ke na ro tolawa ma phai khai nai jan tola na ro phai khai di bodi ke phai khai ke bo na ro nai nok na setting he ke ha to bo setting mo click heri di ke bo setting and privacy mo bo setting o click heri di bo setting o click kya sinke boro na rot matma setting kheni na non bo pandon nang thong setting ro do bukti ma bona boro na ro na sayek nari nai kya boni saka tha ona ro nai nokna boro nai de personal and account information tong ka boni tolawo password and security ye boro tong ke bo password and security mo boro click kheri de boro click hepai ke boro na ro ni Facebook no boro na ro ma tangma khenai Facebook protection on ke kongye ta singke na ro boro no ni Facebook account protection on ke de ke bosa ko nai no nai boro na ro pa no ni details boro na ro bukti jaga tong ta wo bukti location no tong abo joto su boro na ro ni mobile ake device ni mong abo ro phono boro na ro nai mai nai ka bo ni tola wo na ro boro nai nuk na nai de bo nai de save your login info boro na ro bo ma pho on ke ti de on ke ko ke ka bo ni tola wo pan slayo nang thau mo ke na ro bo nai nuk na two factor authentication ke bo use two factor authentication himo bo use two factor authentication bo mano na ro on khini nang nai bo two factor authentication use khiye te hasin ke ba on khiye te hasin ke no ni Facebook account no bank laima khiye hack khime yaw nai ka bo ke break ke na ro boro click hasin ke boro click hasin ke boro na ro bo nai di boro no ni mobile number mak boro number oriye na ro bono verified khedi no ni mobile number by OTP rok maro receive khiye ka bo di ke khasin ke no ni Facebook account save to nai ka bo ni tolawo trebo boro chong nai ni ma tongo abo ke bukti ma inke bo na ro nai nokna setting up extra security mo bo get alerts about unrecognized logins in tongo ke bo ma phone na ro bono pho on ke tini na nai bo kya sinket ma nai bo get alerts about unrecognized logins mo boro na ro click kya sinke boro nai de bodi ke phai nai ke boro ke na ro nai nai boro add email address ke boro na ro ni email address boro na ro ke ha use ke de email address to ye boro na ro on ke tin de ke boro na ro chumi asinke email rok maro boro na ro add ke ye ke bo notification bo bono na ro on ke tin mayo ke bodi ke na ro pa ha boro bo nai de bo get notifications mo boro click kya sinke no ni bo pa ha on ye save ke ri asinke bo ket ma nai bo ma setting kya sinke bo setting ke pa sinke no ni Facebook account by password no ni Facebook ID by password bi mai phi tung pho
tre ke ha nini pal te ke nini password mai pe tonga mai pe pie tongpo bo nini permission ni khuye bo tre ke ha device bo access ke meya abo ki breaking ke bona rong tie bo get alerts about unrecognized logins tong bono on ke te asing ke naro ni tawani ni password by id ang mai tong ha mai tawa ngai ni laptop dong ha ai ni mobile dong ha ni Facebook account login ke ni chongnai ke jepu ang login ke nai arku o ni mobile ke ha notification sok nai ni Facebook account bar ka ko ni ma device login ke ni nai te ha ba access ke ni nai te ha ye aboro ke ha notification sok nai aboro notification no permission dia ha singke am ni account by password no mai pie tongpo ni account na apply ma ke access ke meya ke bo ni benefits ke bo se ke bo joto so setting ro na ro ke pa ye te ha singke no ni Facebook account totally na ro ni safe to nai no ni Facebook account apply ma ke hack umaya unai ke bo joto so process no ta no no pa halai process le ke pnu sia ke bo ni bo ye video na ye to me asingke na ro tolo comments ke dia na no tre ke ha video bo ni bo pa na fo video na me asingke trevis ka wa no no bo ni ke wang ke video ke as na me no joto no pnu ko ye rinai ke tini ni video le bo no bo video no to ye na ro break ke ma to ya ha ke no bo pa no sa jaro information ba helpful ong ha abo joto so ro no na ro jan jani chongmo comment so ke sirdi ke chongchi ma le pina trevis ka video tini chobor no katha brana no video na rai samonchi katha yan jara nai to mo pa no joto no khakcha